Alright, ayan, naimbag nga oras tayo amin na sa ngapada. Manibod dito in Nemars Studio at tuwing karod man na sumangbay ti programa nga napauluan. Kumusta ka itan kasin problem of the day? Programa apakaibasahan ti surat pakasaritaan ti parikot iti biag ti may nga pagayam tayo ng problema kaya nagkidkid daw ti pamalakad tayo. Kaya nato'y manen ni kasin yung Yong Yong Ruiz nga umay manen mang ted biag ti may nga pakasaritaan nga ti udi na ket ada parikot na nga intay to balakadan. Ayan, ket kablawang kayo tinaragsak nga pa nagbibuyas sa di naman napaset ti lubong ti ayan nyo ita. Good morning, good afternoon, and good evening. Ket padaanan tayo ti problem of the day problem of the day ni Angelo. Wenno ni Angelo iti Lawag City nga ina pinauluan iti nabarte nga ag cellphone. Oy, anya nga tat problema na nila. Alright, ayan, iti dito nga gundawin ti nga ruden dinggen ti panakaibasa ken panakaidrama ti napadayawan na surat nga maikan biag ita nga malem. Ti problem of the day ni Angelo iti Lawag City nga ina pinauluan iti nabartek nga ag cellphone. Sagudayan nga rod ti surat ni pagayam nga nagpailinged itinagan nga Angelo. Dear Cassie, sagbay man nga nakisalaysay ti pakasaritaak nga kahit ko nga ibinglay iti deti nga programam kasinyong idanon ko man tinabara akablaaw ko kada kayo nga agserserbi dita Nemars Studio. Kasama ti nakablawak tinaragsa ka pa nagbibuya. Nagadipadak nga kanayon nga mang subsubaybay ti deti nga programa ken dagiti daduma pa nga programa yo. May sakmet kadagiti naruway nga kanayon yung maliwliwaan, babayan ka digiti na dumaduma nga programa yo. Kaya mabayan ka digiti na dumaduma nga pakasaritaan ngayon kay idram-drama, when ikanbiag. Tapod nula unay nga adu ti mapidot nga adal. Di kinabayag kon nga agbibuya, ken mang subsubaybay kada kayo kasinyong. Jack Pulos impagarop kay ninamnama. Nga may saak tumet kadagiti mapadayawan nga mangi buray ti pakasaritaan na. Ket kunak idi numan isurat kuntot ti pakasaritaak. Ket kompormenton no programa nga dirmanong nemi wenno idi kalman laeng. Ta deti adda ko ma-happy ending na. Ngem jakmet ninamnama kasinyong nga dito'y pa'y programa ti pagsurata. Dito'y problem of the day. Gaputa adda nga rod agdama nga parikot ko. Nga kayat ko nga pabalakadan. Madanagan ninanang ko gaputa agtawenak idin iti 35 ket 5 ket awampay ti asawa. Gaputi rigat iti biag sa anak nga nakaturpos iti panagadal ko ket gagangilaeng nga trabaho ti amok nga sirken ken ti amok nga trabahoen. Naduma-duma a klase ti trabaho ti naserserekon kasinyo. Ket nadlaw unay ni nanang nga awan na pulos ti agbayag kadakwada. Siguro ti kabayagan nga trabaho nasurok pa katawan, siguro may sa taon kin 2 bulan. Tanong amin saan ko akayat iti trabaho wenno adda saan ko kursonada nga katrabahwak wenno ti mismo nga amok. Siyempre agikatak nga agikat. Ngemdimteng iti biyag ko kasinyo nga jak ninamnama ti babae nga na magpitik ti pusok. Awagan telatan itinagan a Jordana. Ni Jordana akas kanyak
nagtaod mo't itin marigrigat a pamilya, pada ka saan nga nakaadal, kadgagangay laeng mo't itrabaho na. Ngem gapo iti ayan ayat mi kasinyo. Nagtulagan mi nga oray kasano ti rigat ti biyag pag tinulungan mi ti mangibangon ti pamilya nga nabayagan nga ararapaapin mi. Kalpasan laeng ti sumagmamano a bulan nga relasyon mi ken ni Jordana naangayen ti panagkalay sa mi. Ket kasta unay ti ragsak ti tunggal maysa kada kami, kasta meten kasta unay ti ragsak ni Nanang. Di ta makitkita na ni Nanang nga agmarmartsak, kasta agmarmartsan ti babae nga na magpitik ti pusok, ti babae nga agbalinto nga katakunaynay ko ti biyag. Barok. Itata agsimpamot laeng ti biyag mo. Nang maragsakan aklaunay. Imbag taad dapay na ngayat iti kasking ka. Ha, ngimot na nang mat. Kapi ko mga awan ti mga kanya. Itilak, kahit ko asawin akit na ilakay ka. Sakit, awan mo tinatalgad ka trabaho. Di ka mat maadusan, no, adda di mo kursonada, agresign ka. Tinasisita na nang sa anak kamawan ng trabaho. Ngam, alakit, sapay kumaa. Pag tinulungan yun to, ti pamilya nga bangunin nyo. Nang rona kat, ubing nga amang dati yung asawam. Uwin nga ron nanang. Kita, napanagkakmat ka napudot panagayat ni Jordana kanya. Iso nga ron ngayong kalaysak. Kahit tila ibagak king kabaraw. Ijam kumaan day tabisyom. Nang, kaday ta sobra nga pa naging inom mo no kwa. Di kayo madanagan nanang. Kat amumait. Amok no anya tigalad mo no makainom ka. Si ka Angelo baraw. Nanang, palpalagi pang ka lang. Sa bali ti biyag mo no adan asawa. Sa bali idi baro ka pa. Saan na bali idi baro ka pa. Taore anyat kayat mau. No lakit di mabiyag buta bagi makita. Makumpurme. Takay kayat mo nga ramidan. Ngam sa bali itan. Adan to pamilya mo. Iso nga anyaman nga aramidong baraw. Kat panunutam ti pamilyam nga umuna. Nanang, anya, nilagit danag yun na yan, nanang. Alakit, sapi ko maa. Agbalay gida ito'y panagkalay sayaw. Maragsakan aklaunay baraw. Tapay nali. Kat, agasawa ka. Kabaring agapuko agtumot king kan baraw. Nanang, anya na, danag yun na yan. Agyaman aklaw na Jordana, bakit? Natungpalan di arapaap ko iti biyag. Nga maadan iti katakunay na iti biyag kakasking ka. Agyaman akmat king ka, Angelo Lakay. Napaneknek ang amin ti kinasayaat mo. Ti kinapudno ti panagayat mo kanya. Nga no payagpadpada talaeng nga saan nga nakaadal. Nagpadatalain nga gagangay ti trabaho na. Amok nga nagagat ka. Nagpaisot ako na. Katsapay ko ma. Kabailan tanto nga sarangtan amin nga panubok iti biyag. Nang runa iti biyag tinasawaan. Nang runa, into no adan anak ta. Awan ti pagdanagam, Jordana bakit? Aramidik ti amin. Tapno maipaay ko ti biyag nga arapaapan di may isang tao. Saan unay nga
Saan unay nga nga to terapaap ko itibiyang? Ha? Uray simple laeng. Amom Angelo lakay. Uray no simple tibiyag. Basta lakid di naragsak tayo nga pamilya. Dahil dyan mo tinasisita saan ka di. Sa bagay, rumbeng nga rod nga saan tagarapapit ina nga to. Takas di matlaeng ti, kasasaad ti biyag ta. Alakit no, danto dumding nga gasat, akit nasayaan, pagyamanan tayo ti Diyos. Kita, ag tinulong talakid di, ag binulig talakid di iti amin na banan. Amok, babay ni titulong ti Diyos. Kaya ta daytoy, Angelo lakay. Day talawon imot ti pangayatakin ka, Jordana bagat. Kanayad mo nga patpatib ka rin ti pakinakim ko. Nga uri no dadumakat. Kasla, amok na ita, gaputan na imatangak idin. Nga na minsan nga, naranaka nga nakainom. Kanayan mong ibagbaga nga. Nga awan ser-serbi ti biyag mo, gaputa. Gaputa gagangila hindi trabaho. Amok nga tagtagibas itim ti bagim, tunggal nakainom ka iti arak. Pasensya kan. Ala, maawatan ka. Kat ita, saan ta nga panunutin di kita nga banagan? Tuwa na. Di panunutin ta. Ita nga damo nga rabii. Nagden nata nga kasagasawa. Rumbeng nalaeng nga rugyantan. Rugyantan ti mangbukal iti pamilyata. Jordana bagat. Awen alakay. Umay ka nga ro dito yan. Umay ka. Rugyantan ti agaramid iti ubing. Angelo. Jordana bagat. Uray no te. Agmalmalim nga. Agmalmalim nga. Nga, nabanbanog ta. Gapoy ti pa nagkalaysata. Uri no. Uri no. Abagbit ka lang nga naglabaritay. Siyempre, malami na. Nabanglo ka lata. Bakit? Jordana. Uri man si ka, Angelo lakay. Sabali tirik na, Jordana bagat. Anya tiket mo sa Angelo lakay. Sabali ti ganas na. Ti pa nagkanaig ta, itataagasawatan. Uwin nga ron. Kasta nga talaga siguro no, adan basbas ti Diyos. Uwin na. Nang runa. Dayti nga. Hani mo ta. Isuti, umuna ka dagiti. Nakadadun tupay, nga pa nagpapasta itiragsak agas-agasawa. Amangan mat no, isuntula ter aramiden tan, Angelo. Ha? Amangan no di kanto agtrabaho mo. Ay, saan mat? Siyempre, agtrabaho aklata, agtrabaho talata, tapno makaurnong ta, para iti masakbayan to, digiti agbalin nga anak ta. Jordana. Ang sakbay nga kaanak ta. Anya? Baka jak to. Anya? Baka jak to makasublate. Anya, kahit mo sakbayan. Data. Anya? Baka jak to makasublat nga agdede dito. Anya? Ipapas ko. Uy, sika nga talaga. Jordana, I love you very much. Pamilyata itan. May sa pamilyatan. Kahit padakilin ta dahito nga pamilyata. Walang iwanan.
When Angelo lakay, walang iwanan. O, papanam. Oh, ha? Api nga pababa ka. Siyempre, anya, basta. Siyempre, siripik mo't dati anya. Kung dati pagimula aktibin ingag balinto nga bunga ti ayan ayata. Uy, sika nga talaga. Anya taramito. Kat inakaradwin tapno mamulaak si kamat. Ay, apay anya day tatalon. Iyarig ko iti talon Araduag tapno makaimula aktibin nga agtubon to kat agbunga. Ison to ti agbalin nga anak ta. Bakat Jordana. Ay, Angelo. Makikiyak tita. Ay, Angelo. Makikiyak. Saan nga tasalang ko? Angelo. Angelo. Unay kan Jordana. Nalipatak mo't nga ginaitanan dati pagmulaak. Sana bale. Kanayon to lakit di nga masibugan. Ure pa'y kasanot kadot ruot na. Ure no di magagaitan. Sigurado nga agtubo ket agbungan to. Nagagatak mat karon ngagsibog bakit Jordana. Sapay ko Angelo. Gaitan, naarado ko, Jordana. Agmula ako. Sige. Angelo. Leta, imulak nga nalaing. Ipalok ko nga nalaing. Angelo. Jordana. Angelo. Jordana. Angelo. Oh, ada kagamin na kay. Uwin bakit? Oh. Api nga kasla naliday ka nga si Mangpan. Ha? Awan? Apay, ibagam ko saanin? Basit labanak day jay. Angelo, agsarita taman? Anya ti problema? Ha? Saanin ko nakmat? Saan na mabalin? Agasawatan. Kit rumbing na laing, nga, awan ti limlimad mo kanyak. Anyaman nga problema, iti trabaho man, iti pamilyam, adaman iti saan mo nga, adaman ti kinaririn nun anyaman. Problema iti kwarta, ibagam ko makanyak. Isungarod nga nagasawa ta, taag tinulong ta kinagbinulig ta, iti anyaman na banag. Saan latan? Ay na, makagura akeng ka, no kasta. Ada ngamin kinagurak nga kaubraak. Ha? Asin no? Saan nga nasisita? Ibagam kanyak no asin no? Ni paring Mariano. Ha? Ni paring Mariano? Saan ka di nga kumpadrem day jay? Gaputa inanak mo, inanak mo bunyag diti anak na? Uy. Subsobra na ti angaw na no daduma. Oh, ket? Diyak nga rin ket, di nga style na. Sakit kaslakan kanunungan di busmi. Akit saan na mapal na ka? No sino ti agrabyado, iso ko man ti kanunungan ti dagita amo yo. Dita bosyo. Dita nga ti pagsaksakitan tinagam ko.
Tamay samad di bus mi. Kas lapagkadkaduandak kini paring Mariano. Sino nga boss mo kaya? Ni bus dyan ah. Ni bus dyan? Well, yung saan ba? Baam na tan? Gagangay la dayta. Nudaduma. Saan da matakas dyan? Nudaduma, sobrahan da mo ti angaw da. Malabay ba amon? Basit lagabanag dayta. Dayta lat pakaperper dyan ti rabi imon. Naglalokit ni. Oh, abay. Fertilak ita. Saan ka kung mga pais-stress gundawayan ta fertila. Di tamat pengarod na kabuo, lakay. Sige. Tapno mo sana ka may stress. Inaklang gumatang iti may nga bilog nga gin. Ha? Aginom ka? Ibay-bay anak natan. No kasi nga da problema. Kaya't kunti mo iti arak. Tapno malipatak. May nga bilog lang. Sakto day jayan. Baka mo't numabartek ka na Saan? Eksakto kanyak dito may nga bilog nga gin. Bakit? Tano di kasta, malipatak, ti anyaman nga saksakitin tinakim ko. Tano di kasta, narugrugso akto madamdama. Talaga? Wen. Sigurado ka narugrugso ka no nakainom kay ti gin. Una, ay kita, napapautak pa'y kunam. Talaga? Wen. Ala, ika nga ron, mangisaganat pulutan mo. Tasyakon ti mapan gumatang iti arak mo. Basta may sabilog lang sikat, mapan gumatangin? Wen. Tapno no may kat stress mo. Ay, sige man nga ron, bakit? Tamang isaganak ti pulutanek. Mangluto ak latat kumpurme ditan. Ada ka di itlog? Ada. Mangkita ka latatan? Ada. Sige. Mangluto ak latan ti nabatil nga itlog nga pulutan ko. Bakit? Di mo ka di may naibos ta arak mo, lakay? Saan pa? Bakit? Madamdama ba basit laingan nga tagay. Nabartikan sa amatin. Api kastawat pa nagsasaumon. Saan pa? Gagangilain yung madamdama. Okay akton. Mabasit lang manulat tagay dito. Sigurado ka? Uwan bakit? Anyar ti Bram? Aqua. Adan sa amin kachat mo nga chicks mo. Ay, si Kaman. Saan nga chicks na di ka chat ko, bakit? Sige kan. Anda lang yung chat ko. Sige. Sana mabalin na kastilat na kanayan ti tratar na kanyag dagiti kakadwag ti trabaho. I-chat ko man gayam ni Busko. Makauma ti kasti nga raramitin da. I-chat ko mangkit di. Kitak mananog balinda no awanak itjay pagtrabaho mi. Neta. Teta. Insent kon. Kita man natin reaksyon da. Ije pagtrabaho. Ape nga di mo gargarawan talabay mo lakay. Ha? Paspasam di mangan kat anyat orasin kapag trabaho. Apay. Ay na. Awan ka diti plano mga mapanagtrabaho lakay. Ay, basta siya. Masapak nga mapanagtrabaho. Panawang kanto karudan, no di ka pimangan. Apay ay madi ka dit bagbaging? Sana ka mapanagtrabaho, bakit? Anya? Apay ka di ka mapanagtrabaho. Masakit ka? Saan? Anya nga rod? Ada ka di papanam?
Ada ka di sa bali nga pagnam? Sa din no. Awan. Anya, apeng nga rod nga saan ka mapanagtrabaho kat sayang na tamay sa aldaw. Abos naman no lang nga rod din ti matmat gidam iti may sa aldaw. Saan ka mabaling nga sumrek? Anya, apeng nga saan? Gaputaan niya. Nag-resign na gayam idirabi iba kahit. Anya? Kasano? Jack karod mo, tinapasama. Basta nakita klata ni Jay chat. In message ko gayam ni Boss Jan. Nga? Imbagbagak ti sakit tinakim ko. Sa imbagak nga agikatakon, ag-resign ako ni ti trabaho. Anya? Ape nga min nga inchat mo ni boss mo. Ape nga nag-resign ka. Diyak karudam mo. Diyak malagip tinapasamak bakit? Anya? Ape nga di mo ko mamalagip. Nakainumak garod. Gaturi ko man nakainom ka, malagip mo lata tinararamid mo. Diyak mo. Tanong siya na nakainom, bakit? Di akong malagip na kiti ichat ko. Anya? Baka mabali mo pa nga. Baka mabali mo pa nga kasarita ni boss mo. Agpagpakaasi ka. Agkid daw ka iti pamakawan. Iti dispensar. Nga saan mo nga ingagara dyan chat mo. Ibagam nga na partek kalaeng. Ibagam nga saan mo nga intensyon ti agresign. Baka di nakawatan nun, bakit? Ay, api ko mga saan, nagagat ka mo at Angelo. Ibagam nga adala sakit tinakin mo iti kaubraam. Ibagam nga adala sakit tinakin mo ken paring Mariano. Iso nga na ibagam ti kasjay. Unti makadagas kit. Pati ni Boss Jan. Ha? Ada na ibagak nga madiking kwa na. Ang unay kamot ken Angelo. Kakasanong nga rod. Nagrigat ba't karoon teksapol iti trabaho ita. Nang runakat ni. Saan kamat nga nakaadalakas kanya. Ay na, man nakaawat mo't siguro ti boss mo. Maawatan naman siguro sitwasyon mo, Angelo Lakay. Anya? Ingka agpakpakaasi. Kung saan? Ingka lata sumrek, nga kaslaawan tinapasamak. Kasaritam ni boss mo. Ibagam nga, saan to nga maulit ti naramid mo? Nakababain samot, bakit? Ay, nasaan? Mas nakababain, ti awan trabaho na lakay. Iso nga ingka. Sige, bakit? Saan ka di nga imbagak ken ka edi baraw? Nga idyamon ti agarak. Tadma di day dyan nga galad mo no nakainom ka nga tilaad dati ichat mo. Nga di mo amon. Makiap-apa ka kada. Namin anukan nga nagikat iti trabaho gapu kaday ta nga galad mo. Ay nabaraw sa bali itan nga da asawam at tanto pamilya mon. Kasano agtultuloy latati kasta. Awan ti agbay ka trabaho king ka. Tatunggal adda di mo kayat. Aginom ka. Ano makainom ka. Di mo mapupuutanan. Nga i-chat mo gaya mong tabus mo. Nga agresign ka. Ibagam dagiti saksakit tinakim mo. Nakarod amo na nang no kasano kaliklikan. Umuna-unay barok ikatemde ta panaginom mo. Narigat mo't nanang ta. Kasapulan mo't tibagi. Ay na. Tilaad da. Minamauyong deta nga kasapulan ti bagi ti arak. Nagadumod dita ti saan nga agar arak. Agbiag damay. Una ta saan da nga nakarugi. Anya. Narugyak nga rutin tinagarak nanang. Adada nga jak makatal na. Saan nga natalgad diriknak. No saanak nga makainom. Anya. Ano kasta naarak kan baraw. Saanak ba't kidi nga mamartik nanang.
Ano amok nga natamaan ako, isang din kumutan. Wan ngam di mo tumatan amoter aramida. Dahita nga ron na. Ay na, baraw. Bagkit di tapi nakawan na katibus mo. Imbag ta inahawat dalata, dahita nga ugaling. Nga uri no nag-resign ka, nga tilaan dati insasaom iti bus mo. Inikanda ka pala ti gundaway mo nga makapagsublay. Inikanda ka iti tsansa, iso nga, saan mo ko ba nga sayangan dahita nga tsansa baraw? Una na. Lalo kat narigat ti agsapol iti trabaho ita. Ay, amangan kat no, panawan na kati asawam no kasta nga awan trabaho. Una na. Oh, may bagtadakan na ka, eksakto na kayo dasarang iti makanin. Madamdamag to manganan bakit? Anya? Apay? Nangan ka ka di Jerwar? Sa anak pa nga mapisin. Aguray ka man? Agsarita naman? Ada ka di man problema mon, ha? Angelo? Kwa? Madila di magbagi. Oy, ibagam kanya. Saan ka nga makapaglibak kanya? Amu ka una yan. Kasta tilangham. Idita, ada problema miti trabaho. Huh? Saan? Ay na. Awan ko nakmat. Awan problema kiti trabaho. Madamdamalain nga. Madamdamag tumanganin. Bapanam nga rod. May kulay bati di kiti gamit ko to eh. Bapanam nga rod. Inak na G-store. Anja to bram G-store? Basta. Inawis lang ni parang Harold. Ha? Apay? Basta. Agawit ako tumala dagos. Kat kalubang pala dati indasar mo nga kanek. Mga bulan gamin nga. Agdindin na di asawa. Paring Harold. Pare. Bayan, net problema maya kini misis mo. Ito nga ron pare. Manubulan, hindi man lang masikuganin. Bog samot ti asawa. Adya? Ito ko ng pareng Angelo. Bog samot ti asawa ko na pare. Di mo lang makabuon. Anayo nakmatagmula ti biniking ko na nga maumatla tatek tubo pareng araw. Samot problema. Anya? Dan samot diferensya ti asawang. Baka saan pa imot nga panawon Anya? Di ko na, baka saan pa nga itat panawon. Aguray kay lang ganos kay aguray. Ado ti kasta. Posible di nga kinagita dahito yung tubog ko. Manaalaan ko man Naldawag matiyag muna ba nga. Paunay tayo naldawin parang Angelo. Sana all. Pero lang mo nagregla pare. Sigurado nga no pertil kat karga. Ayaw nakagarado ka dagmula. Wan mo lang natek tubo. Ananusan nyo lahat pare. Da kami to yung misis ka. Dua tawa yung sakbe nga nagsikaw. Ngimili ko nagsasarno. Damat tayo. Sino i-chat mo? Basta. Dalay chat ko pare. Deta. Naibagakon. Naibagakon direct ko.
pagmata nakariing kan baraw. Eh, Nanang, pinagdag dito'y arubayan niyo. Dito'y ka nga naturaw. Mas dawag nga ron ta iti agsapaket. Ada tataulan ti asaw. Ada ka gayam dito. At maturog ka dito kalapaw. Apin nga dito'y tinagturugak din. Agkadya ka mo king ka. Adyak manam mo. Tadamot balayo iti asawam. Apin nga dito'y kaganagawid. Apay di mo malagip ay at tinapasamak. Saan nanang? Makikitaib ta cellphone mo Ang mga gadno adaman inaramid maun. Nabartik ka man siguro, hindi rabiain. Anya, kitak man ngagpaiso. Kitak man ngagpaiso ti cellphone ko. Apin nga dito ka naturog. Saan nga di balahimi? Apin nga saan nga di balahimi kin Jordana? Ay. Ala. Nagtsatak gayam kin ni Jordana di rabi. Niya, apin nga makiwin-win na suwasak mo iti asawa. Kinimbagbagak gayam nga awan serbi na nga asawa ga puta baog kat saan na nga maikan iti puto. Ay, Anya di kityan cachat mo. nanang, Oy! Day tatikon ko na kinggan. Ay! Talaga nga isina nakati asawam no kasta ti aramidem. gori ka nanang, agawit akong, takasaritak ti asawa. Ala, agawid kan. Sapay ko ba, saan pa nga naladaw ti aming? Ikarik bakit, saan ton nga maulit ti amin? Ikarim angim na ita. Dimtumot man amot araramide mo, numabartik ka. Amom nagsakit tinakim ko, iti rabi Angelo. Uwi na mo. Napasaktang ka. Urang nalaing agkubit ti barokong may di mabasag. Mabasag na ti. Nagiti tiyan mo. Surin bakit? Saan ton nga maulit? Kasano nga di maulit? Sigurado nga di mo maidyan ti arak, Angelo. Sa alak ton nga agsel-selpon nga huminom ti arak. Anya! Imbes ko mga di magam saan ka kami ninom ti arak. Dak maikarida ita. Iso nga, manipo ti bakit? Sa arak ton nga agsel-selpon, numinom magiti arak. Anya! Nagasat kakit di ba raw? Taman nakaawat ti asawam. Nagaputi patpatag na kaunay. Inaklon na kan. Uri anya day tanga ugaling nga maday. Ang aramidem kumamot ti amin. Abaraw tapno saan mo nga maulit. Dati inaramid mo nga nakasakitan unay tinakam na. At padasik mo't kay dyan ti arak nanang. Ana, ado ti sugsawg. Kasano pasugsug ka mat nga may? Sino ti mang sugsug-sugking ka? Sino ni kumpadrem nga Junmar? Kumpadrem nga Joseph? Kumpadrem nga Michael? Nang. Sino pa? Ita Harold nga kanayon mo nga kainuman. Nang. May mayat siguro no. No anya? Sa anak latan nga cellphone no minumakiti arak nanang. Tapno sa anak ka makaaramit iti mati. Ay naaya. Kasano nga raw doon nakainom ka. Kati pilit mo to nga cellphone. Saan nanang? Saan kung ko naman amangan no makaaramit kanto man ti madeng. Ay na. Saan mo nga sayangan deta tsansa nga inti ti asawam king ka. Sa bali dayta trabaho sa bali ti asawam. Sa nabali ta trabaho no, mapaguram ta boss mo, gapo ka dahi tagar aramid, makasapul ka iti sa bali nga trabaho. No pa'y narigat, angim ti asawa.
Baka awan ton ti masapulam, akas kay ni Jordana, ti kinaanos na. Iso nga, agpanupanunot ka, si ka Angelo. Uwin nga rod nanang. Tapno mamati kayo. Uri sa anak na din cellphone. Mamati at tukin ka. Tikid di ikatem, neta pa na ginumoy ti arak, angam kastikonam. Narigat mo nga ramidan. Malakit good luck na taking kan Sapay kumaa. Ta agtultuloy ti kinaanos day ta asawam. Ta kastikonak, awanen ti masapulam payakas kingkwana. Sika, Angelo. Tapa naman ang lakay. Wah. Badamdama, inakla makiinom ngayon na parang Harold. Bakit? Day tama nan. Sa anak matagin tugot ti cellphone. So, awan di pagdanagam. Mabalin ka din ka, i-jump ila dayta. Berde nga rod dati balasang na. Sa anak mo nga makapagsaanan. Sigurado ka, saan ka nga mangitugot ti cellphone? Saan? Amangan mo, awan pagdanagam bakit? Mala sige. Ayun gayam. May itay ni kapitan dito eh. Abay, Diyan ka mo. alo ko yun nakansamot. Nga niya. Di ba nagrigdak agad? O may nakaalo ko yun nga. Tumaray akas kagawad na. Api siya. Ngit amo na nga nagagat ka. Amo na nga man nakikadwa ka. Naawan ti kariririm dito yung lugar tayo. Unang... Awan iti panunot ko dahil politika. Bakit? Isumat ti ko Tajak may isa, jakmat kayat. Kung may isa. Saan ko ba't nga katunusan di kapitan dito yung barangay tayo? Kat ape nga ron nga sikat umialaan na. Tapos siguro makaalat butos dito yung sityo tayo Ta saan tayo nga ron nga kasityoan ni Suna. Amo na siguro nga adot maguid ko nga butos. No, makilain apakin ko na. Alagad ka ba ilakpot kayo dito agserbi dito yung barangay tayo? Angin, nagulo dito nga politika. Isupay Kung may isa. Amangan no, kaguradak na iti tao no, saan ko mapatgad na iti kidaw da. Apaman nga, adakton iti takem. Alakit na sayaat no kasat kapanunutam lakay. Taore siya, jakmat kahit nga sumsumrit ka ti kakasta nga pampanan. Wen, kan jak kahit di kita, adot pa kasi istoryahan, da kita, barangay opisyal tayo. Nangarunagat ni. Kaslaawan mo tinagbalbaliwan ti barangay tayo, iti isudat adat takem. Aging kayta, di tayo pa makapatagdar di na pa makapatagdar iti basketball court nga dalinong na. Dito nga di kita kabangibang nga barangay kat. Po Diyos ko. Amang pa nga adalinong ti basketballan da. Isang artiko ko na saan mo nga sir-sir ken data. Talaga bakit? Mala, panawang ka pa nga ron, katagururay dan. Sige lakay. Agpeso mo't parang Harold lang galing. Mamang tepe nga ada dito yung barangay. Wait, pare. Hindi pala baruak. Kabigpig sa gini. Kasto iti barangay tayon. Awang boss nagdumaan na. Nakapayag tangag taktakan di kita kumpisyalan. Wan, masika makatagaray. Amang damakang giking ka. Ay, awang bibiyang ka. Ibagak na kahit kung ibaga. Tagbay sumat. Sa dalang mat naliptak no dumadanin ti eleksyon parang Harold sa angkadik. Ustuta ko naman. Kanalistuda pa no. Adaliti maibunong ayuda. Wen, yan mo Papanan na, di ka di sada, may bumbunong.
Amo pare, ore niya mapasbasamag, jak to sirkin dito narugit nga lubong ti politika. Mabalinak ba't nga tumulong ti padang ka tao, ore awanak iti wait pare. Ang malaki, bebe amlat ang haro na. No, dimto kayat, dati kandidato, di may butbutaws, tati lang ni butos mo, dati kayat mo, amom nga makatulong akin, nagserbi nga talaga. Diyak labat. Madimang ka dito sa cellphone mo, pare. Apay, abutik mo, dalang i-chat ko. Sino ti chat mo, pare? Chat ko man bagat ko. Pakadak ang medyo maladawak. Di bakit mo ti chat mo pare, i-chat ko man bagat ko. Ala, dito. Kapi kami nga di mo yung tugot ti cellphone mo. Lipadak nga raw, naka-charge. Wala. Deta, na-send kong ticket kong isen. Sakto. Timakder ni paring Harold. Mapansiguro mangarat pulutan. Nayunak pa dito i-chat ko kay ni Kapitan. Ibagak, uri no account ni Harold dito. Ibagak. Ni Angelo dito Kapitan. Apay nga kastoy kayo. Apay nga awan ti mararamidan nyo ti barangay tayo. Hasaan nga ni Harold dito nakichatak. Ni Angelo dito. Sana kung may alain, may pagkagawad. Di iyo nga barangay opisyal. Wano mo brayo. Sen. Kita kuman Pare Angelo! Pare Angelo! Oy, sundada! Harold dito! Mabitlaing! Ay, nagsapa mat nga may dito yung balay. Ay, sikawit pare! Uli kang matan pare! Anya? Anya magdagay dyan, chat mo kay ni Kapitan! Ha? Kapitan? Dituwain! Imay ni Kapitan, ija balay may. Kaya muna agad siya tinag-chat king kuwana. Di namat nagdadlaw dyan agan mo. Ti kunak no ni bakat mo ti chat mo. Ni magkayong Kapitan. Awan mo ti cellphone ko di rabi pare. Awan angam nakichat ka kanyak. Hinulod mo ti cellphone ka. Kat nay, basaem nay. Ha? Nagchatak yun ni Kapitan pare? Kawan. Pagsarsaritaan ta lang ni Kapitan, dagin inom ta. Bagbagam na nga, awan ti mararamidan day, ti barangay tayo. Bagam nga, awas siya serbida. Sada ka alain nga kagawad. Kadyak ba't mo, ngayon chat mo gayam. Nagluko kan day, ti ba't account ko tinusar mo, amom nga, ag-friend kami ti Facebook kin Kapitan. Jak balagip parang nga ron. Day tati ko na akong kahit. Imbagam kami nga ni, bakit mo ti chat mo pare? Ayla, ibaga na karon gumay dito, itapaayaban na ka barangay hall. Ha? Apay, ay kadya ka mo Kasarita na ka siguro, maipapan ka dagiti inchachat bukig kwa na. Anya? Tinaadda ka nga min man, Angelo. Nana? Imbag ata nakasarita ni Kapitan. Damot bain mo't ni Kapitan kada kami. Damot nagkadkadwaan da, kaday di tatang mau. Api nga mimbait nga kasi tinchachat mau, day tatikong kunaking ka. Idjamon ti aginom iti arak. Sa anak mo ka nag-cellphone? Saan ka nga nagitugot cellphone mo? Angim nagusar ka lata iti cellphone. Nagusar ka cellphone iti sa bale. Saan nga maulit na anak? Ay, naaya, baraw. Alakat adaman kas na nga karirik na saan mo kumabat nga idirek-direk takin kwa na nakababain.
Ay na. Anyorti ko sa yatan nga ramidik nanang. Bakit kumpurme ah? Ingka agpakawan kini kapitan. Wino niya nanang. Wino laban namun ah. Ha? Tumaray ka nga kapitanan. Kasi kamot tinalaeng. Anya? Bakit no kapitan kan, maichat mo ton ti mayor. Kanda kita nga, sakitin tinakim mo. Uno saan no, sikat mayor, ichat mo to ti gobernador. Nanang, wano gobernador ka, ichat mo to ti congressman, wano presidente. Nanang, sa anak nga makinin na nga. Kaure siya. Sa anak nga makinin na nga, lukaw. No presidente ka, asin nun to pengarod, iti ichat mo. Ichat mo ton apo jusen ah. Nanang. Isardeng mon ti aginom ti arak, day talat solusyon na. Apay nagrigat ka di ay ang aramidin day ta. Adungarot ti agaw awis na nang, ay loko ka, maawanan ti maitulong ko kay ka. No di mo kahit atulungan ti bagay, Angelo Baraw. Di da kanto pulos matulungan. Nanang. Kasin yung may salain ka no ti resolusyon, may salain ka no ti rumbeng aramidik, tapno no mapukaw dahito nga problema. Tapno no maikat dahito nga galad ko, dahito nga aramid ko. Ti panangikat ko, ti panangisardeng ko, iti panaginom ko, iti arak. Angem nagrigat kasin yung tada dagiti aldaw nga kayat kung aliklikan ti arak. Angem numanen adda agawis. Kahit numangigak lang, when mabasak lang, dati balikas nga shot. Maatiw tumanen tiriknat. Katuray no awan ti cellphone nga igem ko tunggal makainumak. Addan to lata dagiti banag nga inaramid ko nga jak to malaglagip. Adda dagiti na ibagbagak ka dagiti kainumak nga jak ton jak amo, jak mapupuutan. Jak malagip, kabigatan na. Kasano ka di nga ikaten ti panaginom ti arak kasin yung nga saan nga maapektaran ti salunat ko. Dasken ka di ngayon inutek. Angin, jak ampo, kasla na rigat. Balakadan dakman kasin pangaasiyo, sakbay nga maladaw ti amin, sakbay nga nakarkaron ton ti maramidak, babaen iti, panaggigem ko iti cellphone, habang umininumak iti arak. Baka akit ninto nanang kon, iti maichat ko, ket ilaksid kon ton nga inaga po iti, panangungungit na kanya. Dahil di nga ron ti bakabuklan ti surat nagsaritaan ti parikot ko iti biyag kasin nyo nga kahit kung pabalakadan ka na kayo kahit iyon na akong ti agyawan ka iti makaited ti balakad. Kaya agyawan nakmet ken ka ti anos ken laing mo nga nang ted biyag dati nga surat ko. Kaya sabi ko makit adda na ibati na nga adal liwliwa ken pagsarmingan ti biyag kadagiti padak nga dimnyag ken nagbuya. More power to your program and God bless everyone. Jak pagi di malagip dati nga nagsurat ag gayam kasi nabarte ka sa di nagsurat. Tuyag problema pagayam mo Angelo Itilawag City. Magtawan ti kape ko ta may pugsok ko ta kape digiti balaka digiti comment yun. Thank you so much kini Angelo ti panangiburay na kada tayo dati pakasalitaan na. Thank you so much Angelo. Sabi ko maikat mo to dito nga ugalim nga tunggal makainom ka kaya di mo amon di kiti i-chat mo saan lang iti trabaho pati iti asawam pati iti kapitan nyo ay na Diyos ko delikado daytan baka agad no makaibaga ka baka no mabarte ka kat mai-chat mo dati kurkurso na daem nga babae kat maibagam ti ayat mo kat di mo malagim kasi aasawa ka.